بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأغنى وأقنى وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى والصلاة والسلام على خير الورى وما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangurif na Allah subhanahu wa ta'ala. Sugitan o di kapagintaw si sang kaya dunya, natanto amagaan sukap sagad kita no mga oras, nagutanto amagaan sukap sagad kita no mga gawi, mga pitugawi, na gusto mga ulan-ulan, na gusto mga ragunan. Sa sukap sagad kita no mga oras tano, nadatar ukap sagad ugabong siku kawang-kawangan, adita no kagdam sukap sagad yan kita no. Ito'y sabab as Muslim na kinanglan as siku dan yang penkawafat na makang gelbaks kanyan sa mga gelbak at kesabapan siku naman niya nakakita taros agyang kuta mga gelbak mga balas yan siku kapakataling man yan si sa alungan amori. So Abu Hurairah radhiyallahu anhu o kaya panutulon o Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalath صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. Miyakatiten ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igira amyatay suuripan. Gira amyatay sutaw uripan na maputol sulangwan ugalbekyan illa min thalath inunta sutlo at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganayron sadaqatun jariyah. Yang kuto sadaqatun jariyah. Andan ni kawapat umanusia na langulangan ugalbekyan sa ang kaedunyan na languan miyatapid. Inunta nagyang kaya talo at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya paganayron na sadaqatun jariyah. Yang kuto sadaqatun jariyah maana amita taros agyang kuto adikang balis agyang kuto sadaqa ay nibganyan. Aya mga ibarat yan na umakagagaga ka sa di nga di kapakambalay nga sa masjid, makambalay ka sa madrasa, anta makaugup ka si kudimbalayin ang masjid, makaugup ka si di kudimbalayin ang madrasa, miyakabigay ka sa aircon si ku masjid, udi na miyakabigay ka sa aircon si electric fan si ku masjid, miyakabigay ka si ku naman niya na langon taman adikang gunaan o salakaw ku urian o kawapat ka. Mangurif Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na ayakaturin sa suratul munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Pamugay ka no at tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nganin apad ay ni pamugay ka no at tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Unaan, uda pang kapakataling mo o kapatay ko isar ka no at tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqula rabbi lawla akhartani mabteruyan hay kadnang ko uba kong kabuteli ka sa maranibu fa asaddaqa wa akum minas salihin kapsid ka ko wa akum minas salihin kaana ko mapadsi ko mga bilang ataw. Ginan isa akargan naman niya na sumanus sa amay kadis kanyang gusto sa siku tamuken siku kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadwa amya ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ilmun yuntafa'u bihi. Yang kutwa ilmu akyang gudaan. Ilmu amyaswayan na oryanyan na ini pamangdonian. Siku kewap atyan nagyang kutwa ilmu amini pamangdonian ku salakaw di salakaw. Na sadin sadikang gunay sa agyang kutwa ilmu na andan ikawapat agyang kutwa tao na asar kaskanyan na makapag-ikhlas siku Allah subhanahu wa ta'ala na pupakataling umawandun agyang kutwa balasyan. Ikatlo amya ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awaladun salih yad'u lahu. Wata abilang ataw agyang kutawata naginan di pamang ni sarila agyang kutwa luksyan ko oriyan kawapat o luksyan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyatiruyan agyang kutwa hadith miyalo yan agyang kutwa hadith. Inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqul anna li hadha min ayna li hadha fayuqal bistighfari waladika lak.
Mataan at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasut matao na ipupuro agyang kutapang katanian si sa alungan agyang kutapang katanian si kusurga sa alungan amauri. Fayaqul na maptero agyang kuta oriban anna lihada upama na mapambagyan na ngay min ay nalihada anday ni miya kapo nagyang kaya datarel di inanutukilay si kung mga pipi amyang galabakyan. Fayuqal napteronun istighfari waladikalak giye nasabapay si kukini pamangnin ka sarila uwataaka. Gito'y isa akalbihan utaw amyang biyatian agyang kutamurya taw niyan minibagakyan sang kayang gada sarigidan adita tapso kapupagintoron amyang biyatian si kutito abiyatan o agamaisnam na andan ikay pusuloksyan mawapats kanyan nagyang kutawatayan na dinanimi pamang ni sarila agyang kutaloksyan amyawapat. Ginan iskita no mga orif Allah nagita no di panabnaran asiko unang panudar katano kapakataling kapapat na sa kagagatan no sang at lo amya alir kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatun jariyah ilmu akyang gunaan wata aginan nimi pamang ni sarila soluksyan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.